Nešto je lijepo kratko traje. Drugari, mi smo ovdje prošli već 10 dana, tako je prošlo brzo. Miloše, sjećaš se kad smo prvi dan ovdje došli na plažu Mogre? Da, sjećam. Pa kad smo išli sa gliserom da se vozamo? Da, sjećam. To je bilo baš lijepo. Da. Drugari, obavezno da pogledate taj video. Danas se nalazimo na plaži Mogrin, a sad ćemo da snimamo kadrove pod vodom i posle ćemo ići na gliser. Svi zajedno? Da, svi zajedno. Super, ajde idemo! Ćao! A sad ćemo sada gliser voziti. Miloše, smo spreman? Da, jesam. Idemo! Miloše! Miloše, sjećaš li se kad smo prvi put sjeli u brodić i išli na Havaje? Da, sjećam. Drugari, to je tamo ono ostrvo, to su Havaji, tamo smo bili i kupali se. Pogledajte i taj video. Danas je 9 sati, a ja sam odlučila da se vozim sa brodića. Mi od Budve idemo do Svetog Stefana i posle idemo na ostrvo Havaji. Pogledajte, to je ostrvo Havaji. A vi idete sa mnom, tamo ćemo da se kupamo. Idemo! I evo nas, evo smo sad idemo, Miloše, jesi spreman? Da, jes. Idemo! Smo se iz broda, ovdje sam upoznala jednu moju drugaricu, zove se Helena. Ćao! Idemo sad na plažu. Ćao! Helena, Miloše se spremni. Dodala nas drugari, stigli smo na Havaje, sad se idemo kupati. Sjećam se kad sam bio po mraku uveče išli sa motorima da se vozamo. To je baš išlo brzo. Da, jest. Drugari, obavezno da pogledajte taj video. Drugari, sad se nalazimo ispred starog grada, ispred ove kule. Pogledajte kako je. A sad idemo dalje.
pedalina, baš loživna brzina. Miloše, sjećaš se kad smo bili išli na pedalinu? Da, sjećam se. Kad su se spuštali niz tobogan? Da, sjećam se. To je bilo odlično. Da, jeste. Drugari, obavezno pogledajte i taj video. Krokodila nema, ajkula nema, možemo skočiti. Ajde. A sad idem ja. Miloše, šta je? Sjećaš se kad smo išli na Adu Bojan? Da, sjećam se, naravno. Miloše, sjećaš se kad su tamo upoznali malog člana ekipe, malog Cuku? Da, on je baš bio sladak. Da, jes. Drugari, obavezno da pogledate i taj video. Idemo na drugari, stigli smo ovdje na rijeku Bojanu koja se uliva u more, a sad idemo dalje. Akvaparku, malo da zaboravim. Miloše, se sjećaš kad smo išli u akvapark? Da, sjećam se. Kad smo se spuštali niz tobogane? Da. To je bilo odlično. Ne da je bilo dobro. Da. A pogotovo kad su sjeli oni šlaufove i kad smo se spustili. Da, ja se sjećaš. Da, to je bilo odlično. I niz onaj mali otvoreni koji je išao brzo. Da. Pogledajte obavezno taj akvapark u putu video. Drugari, sad ja i Miloš idemo na ovoj velikoj gumi, na ovoj najveći toboggan. Miloš, idemo? Da, ajde, idemo. Miloš, jeste spreman? Da, jesam. Evo, drugari, krećemo. Idemo. Sjećaš se kad smo išli na tramboline, na vaše, kad smo visoko skakali, kad smo preskakali one prepreke? Da, sjećam se. To je bilo odlično. I to je video obavezno, drugari, da pogledate. Drugari, sad smo ušli unutra, idemo da skačemo.
subscribe-ujte se na moj YouTube kanal, zapratite me na Instagramu dječji donja crta radosti donja crta, a mi se vidimo sljedeće. Ćao drugari!